Waduh. Perebut juara 1 kelas ekstrim nih, kelas bergengsi untuk sapi jumbo di Indonesia nih, si Goris. Wah, nang dhuwure. Merebus Indonesia enggak? Gulune ya Pak ya, ngeri teman. Kene madet full ya Bu. Jangan aku tuh pegangan itu. Gulune ngeri. Di Mas, Kalau aku di aku. Bola. Pedi aku nang arep ora wani, Mas. Sik Mas, sik. Waduh. Ngeri ya. Tahan. Wis kene Mas, terus aku Mas dulu. Serem ya. Main. Waduh. Ngeri. Ngeri teman. Waduh. Tadi sempat enggak fokus kamera saya, man. Ngeri. Ya sudah ditimbang piye iki lah. Iso ditimbang iso. Maksudnya repot orang ya lokasi sapine. Ngeri teman-teman. Kowe mau wedi gue. Ush. Buset. Main klesot deh. Ngeri. Kasur gatel kowe, kasur kepenak kowe ngobah kabeh wit. Gerak teman lo. Oh ya gempa bumi iki. Lihat dari depanan. Terus bah, ngarep ngarep ya. Man Mas, kamu kulo man Mas, apik Mas iki jawab.
Wis keluar kanan ngeri. Ben temu kula Mas ben gulune iki lho mengisor lho. Jenengan main nyikat mawon, Mbah. Nah, terus, Mbah. Sujud. Ngeri, Mas. Nah, ini. Tunggu sapi nih kalau aku. Iya, Mbah. Tunggu sapi ini. Sekedap, Mbah. Jenengan minggir sik. Lereng ngeri. Mantep. Tapi kenapa sapi kalau kena sinar matahari kayak ngembang nih Mas ketoknya ya? Iya. Yes. Mungkin merasakan hangatnya sinar matahari ya, nangge. Gulune supaya balon nih. Ngeri. Goris. Ngeri. Awatan. Mas mau kilo pokoknya Mas? Sik Mas, nyotak mengarep sik ora iso ya. Sik. Waduh. Sik Mas. Yo mlebu yo. Tulis. Ngeri guys. Kalau yang nggak biasa, waduh, repot. Waduh, sesek kan. Waduh. Enteng ya ndongok ya lah. Ngeri. Ngeri juga ya teman udah. Sampai ketemu nanti di Karawang ya teman-teman ya. Piye ngasih nang Karawang mudun truk piye ngasuk. Melayu apa arep. Piye iki sapi. Ganti. Tak pesen ke, Mbah. Kebun. Pun. Gede, dawa. Ini kok nek abang enten sing biru ngoten. Bisa taruh ngebal ganti. Kami sekuat.
Ya taline kudu gede semono nek cilik yo walah ora krasa, Mas. Dot. Ya. Ini. Ya mungkin saingannya karo kae apa? Sing anake Bima Sakti Raden Kondo, Mas. Ikut nih Mas. Enggak tahu nih ikut apa ndak ya, Sok. Push. Sapi besar ya Indonesia berkumpul nanti. Biasanya bar metu mangane rosa ya Mas biasanya ya. Nggih. Nah ya soalnya mungkin energinya melu metu sih ya wis. Walah ya. Oh, mbore buanter Mas mangane. Terus Pelan-pelan. tipenya encer apa temel lagi? Temel. Temel. Oh. Tapi ya saya kasih air Mas kadang, tapi air kok Mas. Heeh. Ember itu. Ben minum.